Ndabasuhuje mwese abakurikiye DF Cinema. Tugiye kuvuga ku mugabo Bamporiki Edouard, umunyamabanga wa leta muri minisiteri uhoraho. Uyu mugabo amazina ye nyakuri yitwa Bamporiki Uwayo Edouard. Uyu mugabo uzwi cyane mu mikino y'amafilme, umwanditsi w'ibitabo, umusizi, akavuga imivugo, dore ko akina no mu runana. Turaje twumve amateka ye. Kurikira wibuke gukora subscribe. Uyu mugabo Bamporiki Edouard ukina nka papa wa Budensiana na Sorina mu runana, akaba inshuti ya Bushombe. Tugiye kumva uruhare rwe muri politike y'u Rwanda, dore ko mu byo ashinjwa harimo na ruswa. Mu by'ukuri uyu mugabo utunze miliyari yaba yarayigize kubera ruswa? Ikaze mu kiganiro, ntujye kure. Uyu Bamporiki Edouard yavutse ku itariki 24 Ukuboza 1983. Yavukiye mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba, dore ko ariho yaje kwiga amashuri abanza, ayisumbuye. Uyu mugabo Bamporiki Edouard azwi cyane mu gukina imivugo. Ni umusizi muri make, avuga imivugo, akina filime, ni umwanditsi wa filime, dore ko ubu ngubu ari n'umunyapolitike. Uyu mugabo arazwi cyane mu Rwanda, dore ko hari ibikorwa byinshi yakoze, aribyo byatumye agirirwa icyizere cyo kuba umunyamabanga wa leta uhoraho muri minisiteri. Tutagiye kure rero, reka turebe ukuntu yinjiye muri politike y'u Rwanda. Abenshi bamuzi nk'umuntu mwiza. Ibintu byo kwakira indonke sinzi aho byavuye, dore ko nawe ntiyamenye uko byamumanukiye. Abenshi bavuga ko ntawe ufatirwa mu cyo adasanzwe akora ibyo bintu. Tuze turebe ukuntu yafashwe yakira ruswa, tunumve muri make icyo ashinjwa. Afite imyaka 11 yitabiriye amarushanwa ahuza ibigo yo kuvuga imivugo. Yari yanditse umuvugo witwa Iyo badatsembwa tuba dutwenza. Uyu muvugo niwe wamugize icyamamare, atangira kugenda azamuka, dore ko ari nawe wabaye intandaro yo kuba ubu ngubu ari umunyapolitiki ukomeye mu Rwanda. Bamporiki Uwayo Edouard mu by'ukuri avugwaho ibintu byinshi yakoze by'ubukene, akaba ari nabyo byamugize icyamamare mu Rwanda. Gukora uyu muvugo nibyo byatumye agera ku rwego rwo gufata intera yo kujya avuga imivugo ku minsi mikuru ikomeye ku rwego rw'igihugu. Amaze kugira imyaka 20 yabonye umwanya uhagije wo kuzamura impano ye y'imivugo. Aha ni naho hatumye akorera igihembo cy'Imbuto Foundation yahawe na Madamu Jeannette Kagame, umuyobozi w'umukuru w'igihugu. Iki gihe Bamporiki Uwayo Edouard yari ageze ku rwego rushimishije, dore ko impano ye yanamuharuriraga inzira aho yagendaga hose. Uyu mugabo ese koko yigeze abaho acukura tuwarete? Ibi hari n'igihe mu 2003 afite imyaka 20 nibwo yatangiye kumvikana mu ikinamico Urunana yitwa Kideyo cyangwa se Tadeyo. Iki gihe yari afite abana 2, Budensiana na Sorina, dore ko yari inshuti ya Bushombe. Hakurikiye ikinamico Urunana, muramuzi. Uyu mugabo yinjiye muri politiki ate? Mu bindi bigendanye n'umuhanzi, Bamporiki yakunze kugaragara mu makinamico atandukanye mu Rwanda, muri filime nyarwanda, ndetse hari n'izo hanze yakinnye. Hari nk'iyo muri Amerika yitwa Tall Coat cyangwa se Ikote Rirerire. Bamporiki Uwayo Edouard, dore uko yinjiye muri politike, biza kurangira anabaye umunyamabanga wa leta muri minisiteri uhoraho. Ese kuva kuri uyu mwanya yaba yaragambaniwe? Yawugiyeho atawushoboye se? Yagaragaye muri filime yitwa Rwanda Take 2, agaragara mu yo bita Kinyarwanda, n'izindi nyinshi. Izo zose zari z'Abanyamerika bakoze. Uyu mugabo kubera impano ye
dore ibyatumye agera muri politike ni ibingibi: kuba uri umusizi, gukina amafilime, dore ko ngo akiri umwana yagiraga n'ikinyabupfura. Bamporiki Uwayo Edouard, umunyapolitike. Mu bihumbi 2013 yagizwe umudepite uhagarariye FPR. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 yagize uhagarariye itorero ry'u Rwanda. Icyo gihe Paul Kagame yari amaze gutorerwa manda ye ya gatatu. Hari hashize imyaka 4 Bamporiki Edouard yinjiye muri politike y'u Rwanda. Bamporiki yagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco mu mpinduka zakozwe na nyakubahwa Perezida w'u Rwanda. Yawugizwe mu mwaka ku itariki ya 4 Ugushyingo 2019 nibwo yagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri. Yawukuyeho ku itariki 4 z'ukwezi kwa gatanu. Umwe mu bayobozi b'u Rwanda bakunzwe n'abaturage benshi, dore ko yicishaga bugufi agaharanira icyateza imbere umunyarwanda muri rusange. Mu by'ukuri uyu mugabo kurya ruswa kwe kwaje gute? Ese si ubugambanyi yakorewe gakurwe kuri uyu mwanya? Dore ko ababa bashaka guhagarara aha hantu yari ahagaze ari benshi. Iki nicyo cyegeranyo twari tubafitiye. Mugire ibihe byiza, ntugende udakoze subscribe. Ndagushimiye.